Otvaranjem parka ćirilice, prvog jedinstvenog u Srbiji, u subotu je u Bajinoj Bašti počela četvorodnevna manifestacija Ćirilična baština posvećena očuvanju našeg pisma. Na svečanom otvaranju prisutne su pozdravili direktor Ustanove kultura Milovan Jezić, predsjednik organizacionog odbora Siniša Spasojević i predsjednica opštine Vesna Đurić. Značaj ćirilice je značaj i očuvanja našeg identiteta. Mi smo danas igrali za ćirilicu i mi danas živimo ćirilicu. Veliki broj dece u ovom parku govori o tome da će ovaj park biti izuzetno posećen, da će mnoga deca i svoje prve korake napraviti u ovom parku i da će kroz igru u ovom parku učiti prva slova ili našu azbuku. Čini mi se da ove godine imamo možda i najbolji program da otvaramo park, da idemo ka muzeju ćirilice. Ono što me posebno zadovoljstvo je što stvari govori o značaju ćirilične baštine, to nam je da možemo ozbiljna imena sa srpske kulturne scene da dovodimo u Bajinu Baštu. Na pesničkom konkursu Čuvari ćirilice pobedila je pesma pisma Marine Nikolić, a na likovnom prva mesta osvojile su Anđela Jakić i Katarina Stanković. Objavljena je mapa ćirilice koju su napravili volonteri Kancelarije za mlade, a otvaranje su ulepšali Kulturno-umetničko društvo Jelek i gudački kvartet RTS-a. Nakon otvaranja u Galeriji Ustanove kultura, profesor dr. Milo Lompar, jedan od vodećih intelektualaca u borbi za očuvanje ćirilice, održao je predavanje na temu Sporovi oko ćirilice. Nakon toga mu je predsjednica opštine Vesna Đurić uručila zahvalnicu za posebno isticanje u zaštiti i negovanju našeg pisma. Mi kao pojedinci bi trebalo da vršimo kontinuirani pritisak na činioce vlasti i politike da sistematski unaprede položaj ćirilice u javnoj sferi. To znači da bi mi kao pojedinci trebalo da organizujemo oblike pritiska, to su različiti oblici, naravno nenasilnog i demokratskog pritiska u cilju očuvanja našeg pisma, zato što na taj način posredno uklanjamo neke nevidljive faktore poput kompleksa krivice ili pitanja kulturne inferiornosti koji u stvari iz pozadine uređuju ovako nebrižljiv odnos prema kulturnoj istoriji i položaju ćirilice. U nedelju drugog dana manifestacije u parku ćirilice održana je najlepša i najzabavnija trka Za bebu više, za korak bliže, trka beba u puzanju. Učestvovalo je 13 beba, najbrža od svih bila je Kristina Živanović. Sve bebe dobile su prigodne poklone i diplome koje je obezbedila opština. Iako su se obradovali kad su čuli da će kod nas da se organizuje trka beba, i jako je lepo od opštine što je napravila ovako lep parkić i što su prosto obratila se i pažnja na ćirilici. Je li beba inače puže kod kuće? Beba inače puže, ona ima i sestra bliznakinju koja isto puže, ali nam se ona rasplakala na cilj. Prelepa manifestacija, baš je falilo ovako nešto u Bajinoj Bašti. Ja imam i starije dete i onda znam koliko im fali ovdje u centru da se igraju. Jeste li već bili ovdje u parkiću da se igraju? Da, juče na otvaranju oduševila se za djecu. Popodne u galeriji je održana učenička debata Ćirilica-latinica u kojoj su učestvovali đaci gimnazije Josif Pančić. Pre toga dodeljene su zahvalnice za korišćenje ćirilice u poslovanju, Kulturno-umetničkom društvu Jelek, restoranu Kurta i noćnom klubu Skver. U parku ćirilice Aleksandar Jelenić i Predrag Jovanović odigrali su sinoć predstavu Bedemi ćirilice po tekstu Vladimira Đorđevića u režiji Milića Jovanovića. Ona govori o trnovitom putu Svete braće Ćirila i Metodija, slovenskih prosvetitelja. Tu predstavu danas su izveli za učenike osnovnih i srednjih škola u sportskoj hali u Bajinoj Bašti. Ćirilična baština nastavlja se dvodnevnim karavanom kulture govora, predavanjem doktora Viktora Savića i izložbom kaligrafskih radova.